emlonyeni ngingayisho lento. Uma inkosi ilanga ifeli kwase kuqhamuka insizwa enhle yaqhamuka ngasenyakatho yathi ifaka igqoko esinsundu ifaka umjiba idosa kancane iqatho lithi umuntu lokuthi nje ngokumsayizi wakhe lo kodwa yesa yesa lensizwa yesa ithuli inkosi yesa lensizwa iyathi suka inkosi yamaNazaretha yathi ukumagama kwathi khona inkosi yalitsena leli demoni sana ngilifuni angilifuni leli demoni sana wasuka waya kuye wathi uThubaba ungezi kuye yaphindele emva lensizwa inkosi yamaNazaretha lo ozalimi ingane yami untshontshe imjiva yami negqosa uthi naye angahlala kulesisihlalo ithi inkosi umzulu umfundisi ngoba la ngangikho ithi inkosi ayikho imfene engahlala kulesisihlalo ithi lesihlalo uhlala okhethiwe ezulwini ayinkosi ukhethiwe na inkosi yamaNazaretha ithi maNazaretha bengifuna ithi uma umuntu elahlekelwe inkomo uhamba ngemhlambi ahambe ngamadibi ehambe efuna ukuthi angayithola inkomo ithi uNkulunkulu kodwa ungibhidisile wathi kwesakhe isisu akukho lutho wena uthi khona amashumi ayisihlanu angiphethe yona inkosi kuyisaya ivesi yakhona 51 ivesi yakhona 18 izothi levesi akukho oyakuthi khona wonke amadodana akhe awasele kodwa wethukhona ubani okwena khona ngoba sathi ithe inkosi bonke usukela yathi yaqala ngoma yathi abaphume lapha ePhakameni akakho inkosi ngalelo langa ithi akakho oyakumhola kuwo wonke ithi akakho oyakumhola kuwo wonke amadodana engiwazele akakho lomphathayo ngesandla ngiphathe lonke no wonke amadodana awakhulisileyo ngeyini sikhona phakathi komuzi inkosi yamaNazaretha ilizwi likaShembe isatha yiyo yonke into yabo nami oyisafina nangomunye eduze kwami ithi ngishinyoka zalisaba izwi likaShembe yayihleli eduze kwentasha somgudi bakhala ingane eduze kwenkosi yashinyoka phezulu emthini yetha eduze kwabo yetha yangena ithi inkosi yamaNazaretha le ngane ebekisihlalo ayibonanga ukuthi isibeka emnyango emgodini wenyoka uthe kunjani kwafika inyoni yahlala Dada mgodini yathi suke yathi ayiwa kubiza ukuthi uzosibamba umsinga ambiza ukuthi uzolalela inkonzo esizolalela uma ungafuni ukulalela inkonzo sukuhamba asubiduka la usho ithi inkosi yamaNazaretha akithi wafika inyoka sivele sanze yakhuphuka sathi ethula yabuye yasuka ngishonisa yabuye zabuye uthe seyibuye kwesithathu yathi ngilalele lezi nyoni uthi ithini ayi kwathiwa inkosi asazi ukuthi sizothini inkosi yamaNazaretha lezi nyoni lezi
ithi inkosi size kuwe kukhona indoda esizoyimangalela asinazi ingane ithi ngadla lento inyumfomo ethobiza mangithola ithi inyumfomo le ndoda bisiye ithatha imakethe ishona emfuleni ibike icinge lapha ehlakeni zamashokoshoko ikhiphe amaphuphu amashokoshoko ifake esikhameni ihambe waphasha lathi inyonsi zoyimangalela kanti uthatha abantwana ba angazi noma ukhona la uma ekhona ithi inkosi yabona unkosikazi oganeleyo ndoda akaphakame nanti inyoni zizofuna abantwana bakhe yaphakama inkosikazi ingasemthetheni isibongo uyaphakama yathi umyeni wakhe ithi inkosi yeManazaretha yabona ke inkosikazi ngoba abantwana bakho sebeyodliwe izinyoni sozala abantwana babo bathathu kuyoba amantombazane amabili kuyoba umfana ogcina ngoba inyoni izona ezithi wena azinabantwana esimanga somyeni wakho yathi inkosi inyanga ezulu kwabani inyanga ezulu kwabani ihlala ebudeni iyathi noma bangathini la ephakameni lize lingabakhiphi la namhla selithi noma sesithi akukhise unyathi kuwona umuzi ufuna kwenzani uthi mina kwathi wahamba nosebenza kwathi wayanini emsebenzini senibuye nakuwe emsebenzini